Reka nanone tugaruke mu karere ka Nyamagabe. Umubyeyi witwa Byukusenge Jeannine yabyutse asanga abana be batatu bapfuye nyuma y'uko abanye n'umugabo ufite ikibazo mu mutwe aheruka kuza kwivuza hano Karayesi Ndera, akaba yarasubijwe mu rugo. None uyu mubyeyi akaba abyutse asanga abana be batatu bapfuye n'umugabo we nawe uri mu rugo, bakekwa yuko cyangwa akeka ko umugabo yaba ari we wabishe kubera ko yarasanzwe afite ubumuga bwo mu mutwe. Reka rero dukomeze n'inkuru yacu uyu Shamaki y'amakuru ngiye kubagezaho amakuru nitworenzwe n'Imana Emmanuel. Abanzi banziko amazina ya Kidasamura TV Rwanda, ariko munyarwanda kaze mbere bwo mugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, nyaboneka kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Uno munsi turi tariki 20 z'ukwezi kwa karindwi mu 2025. Umubyeyi witwa Byukusenge Jeannine yabyutse asanga be batatu bapfuye hani mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare, umudugudu wa Murangara, akagari ka Gasarenda. Ni mu gihe uno mubyeyi yari afite umugabo ufite ubana n'ubumuga bwo mu mutwe, bwo nawe yigize gushaka kumwica ariko bakahagoboka. Muri rusange aribwo yoherezwaga kujya kwivuza mu bitaro byitiriwe Indera, ahazwi nk'ahantu bazi kuvura indwara zo mu mutwe. Ubwo uyu mugore ari gukeka nimba umugabo we ari we wishe bano bana. Ese aba bana bishwe n'iki? Ni ukuvuga ngo uyu mugabo yabyutse mu gitondo agenda, ariko amakuru dufite cyangwa abaturage twagiye tubaza impande n'impande bagiye bahanyura, bavuze ko n'umugabo ataraye mwari no rugo ndetse yaraye hanze. Muri rusange uvuga yuko umugore wiwe yamuraje hanze, ataraye mu nzu kubera ko hari ibibazo barimo bapfa, kubera ko uno mugore we asanze yifitiye abandi bagabo inyuma. Ubundi uno mugabo koko afite ubumuga bwo mu mutwe, ni ukuvuga ngo umugore nago asigaye amwitaho, yigira mu tundi dungu cyangwa mu zindi soresore. Ni mu gihe abaturage bambwiye ngo uyu mugabo asanzwe akorerwa ubugome nk'ubu ngubu. Rero ubwo aba bana batatu wasanga bishwe n'aya mahabara ya y'uno mugore aba yaje kumusambanya, baje gufata ku kidari. Muri rusange twagerageje kuvugana n'umukuru w'umudugudu, ariko ino nkuru iraza gutangira umukuru w'umudugudu arimo atubwira uko byifashe cyangwa uko bimeze. Umukuru w'umudugudu twagerageje kuvugana nawe, ariko nawe mu ijwi rirambuye ndaza kubumvisha amajwi ye uburyo ki yavuze n'uburyo ki bimeze. Ni mugerera aba bana batatu bajyanwe ku bitaro bya Mbuga kugira ngo barebe nimba nta kibazo cyangwa barebe ikishe bano bana, kugira ngo babe ariko baheraho ubugenzacyaha bukora iperereza. Ariko tayari ubu ngubu bwatangiye gukora iperereza ku rupfu rw'abana batatu. Ariko uyu mubyeyi mu gahinda n'amarira menshi bivuga yuko uno mugabo yigendeye atakiba mwari no rugo, ubwo yakekaga yuko ari we wabishe. Muri make rero aba bana bagiye gukurikiranwa cyangwa bagiye kwitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo barebe icyabishe. Nibaza kuvayo nibwo turubuze kubabwira hibishwe n'iki, byagenze gute, se ko iki bana bapfuye, ese bishwe n'inzara, bishwe n'indwara. Rero ni mu gihe abana bari gukorerwa ubugenzuzi kugira ngo hamenyekane icyabishe. Nikimara kumenyekana ndaza kukibabwira ku biganiro biri bukurikire. Ariko ndashaka ko twinjira mu mateka y'uno mugore. Ese uwo mugore yarabayeho gute? Ese uwo mugore kubera iki yagiye mu bandi bagabo kandi afite umugabo azi ko anarwaye ikibazo cyo mu mutwe? Ni ukuvuga ngo uyu mugabo yashatse uno mugore, uyu mugore nta kibazo yari afite, n'umugabo nta kibazo yari afite, ariko toroma zaturutse ku mugore. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo yashatse uno mugore, uyu mugore atamukunda.
abanyarwandakazi mwumve kino kintu, ni ukuvuga ngo umugabo yashatse umugore ariko umugore we atamukunda mu gihe umugabo yamukundaga, noneho uyu mugore akajya atera cyangwa akajya ahoza uno mugabo ku nkeke cyangwa akamuteza ibibazo. Uyu mugabo rero nibwo gufata umugore wiwe arimo amuca inyuma, bituma agira toroma, asa nk'umuntu usaza cyangwa asa nk'umuntu ugize ihungabana mu mutwe. Ni uko nguko ikibazo cye cyo mu mutwe cyateye, cyangwa ni uko nguko gusara kwiwe byatangiye. Ariko abaturage baravuze ngo uyu mugabo yamuhaye indaramabuno. Abantu bo mu cyaro bavuga indaramabuno, ariko i Kigali cyangwa mu mvugo z'i Kigali nko gufata umuntu ukamusharisha cyangwa ugatuma asara cyangwa akibagirwa, aribyo bya miti bajya bakoresha ngo bajyanye abantu mu bapfumu, mu cyaro babyita indaramabuno. Ubwo rero nibwo uyu mugore yavuze ngo ubwo bano bana bazindutse bapfuye, reka mvuge yuko ari umugabo wanjye ndaba yabishe kugira ngo arebe ko iki cyaha cyamuvaho. Ariko nawe naramenye icyo aba bana bazize, kubera ko aba bana nta bisebe bafite, nta n'inkomere bafite, gusa biragaragara nk'aho baba batametswe uburozi bagapfa, kubera ko kandi nta mubyeyi wakwirogera abana be uko byagenda kose. Ariko turaje turambura ino nkuru mu buryo burambuye, tumaze kubona n'ibisubizo byo kwa muganga, tumaze kubona icyabishe. Munyarwandakazi, nimba bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, nyaboneka ndagusabye kore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Reka nze dukurikirane ibyo mudugudu yavuze, mukurikirane ibyo mudugudu yatubwiye kuno muryango